Jesus. Thank you, Jesus. Awiaya dia baka senya kupon ye. Awiaya dia baka ni so bi ni awurade nsa. Ewie babie ya no ye mfansie ya da wasia e biampo Bible say na ni nyina chi no Job dia wanyi ni Nyankopɔn ama na samwa Job kaya ne sa Ewurade meda wase asamwa kaya ne sa ayayen kaudin na sen kaudin pejan kaudin entuntum kaudin ona wodemma wonso ana oje Ewi obi anti se Ewurade Baby, I will be a man. Who's here the best in the East? Thank God it's Monday, 22nd August 2022. I don't want to be a man. Baby, I will be a Fatosuma Rade. Never. Everyone cannot to say rather. Obiano. Every a difficult problem at I no granny quasi from your group on was Sequania. Obin to me family. Mame enawia Nyankopɔn ne Awurade a waje wafiri wo ha ne wa mane nyina mu Wano no hwa ya wama wo na yintimbo Ono na yedanom de wo to wo so a wama wo ni mu anwu ase Ana adwada ya de aseda emotu fo Nyankopɔn na yase na numonyam aya ne kase ne anka kyerɛ Awurade sɛ ɔsɛ na ɔfata na obi ente so ɔno Awurade na obi nso ɛno ɔno Awurade nsa
Ebia sawa na awurade asia na wotiafo. Minim baabi a wo. Ba baabi a wo bia wotie me bia yamfa aseda ma awurade. Sanse awurade ne do ena wo kire ya wa motamfo na mfa wo anya ha na mama ne se. Is your love declared in the grave? Dabi. Wana awuo no ntumi na awurade ase. But yana yate ase yana wasa ya da awurade ase. Ami na ya duada yamfa na awurade ase abre awurade ama ya kwanya wonanim bio. Tembi asem ameka ne say sa yenya kwanya na sa ya ne uhia radio so say ya na ya adom. Awia midin di kwa kunkro ma Africa se. Baby a wo bia obetime de waseda text message naba. Fafa homa we su 0594 841044. Aya seda text message. Because we have a lot of testimony to share. Enti mame de awurade ayama wo ne. Ubetime de aba. Na what the ada awurade asese awurade ne wa yama me no esoma ni dodo. 0594841044. Obi di aseda beba. It's a bitibia, oh my man. Obidia Sida Baba. Obidia to Baba. Obidia Nyam Papa. Omaka de Nyami. Obidia Sida Baba. Oh. Obisu de Nyam Papa. Yay. Obisu Papa Pintin. Bedek. Nyami. Nyankopon eba ho ban ama ade achewo na nopa utimi kwa onwuma so samre ya meka say no miensa ba paun semaduananan a wo pon yi samre wo ya kofie samre ya na nipadom ede wo mo aseda ebre wurade ena wie wo so fa wo de akanwa na ye na wurade asema oh sa awie sanya wurade na ya amanyi na nkan ye ntie but enam se wurade ayenti ni pabia ni anuye awie sister ni wurade ayama o yani ebeda wurade ase na yayi ni din na ye sense wa ye bi ama ye ne ye busua tambia samu ameka ni se sankan frama ya homi sankan light bill ada ho ananka bosum bia ye tua anka obi ahome wa asase so
Because nanum pa make us a yasan atoto lad be mo. This September e be sha se take effect. Mami die sanka ya no a ya wisa adidi aduane sanka ye di tua lad be sanka build and wa ye tua anka ye ntumi nyisa ya no. But awurade de na humo bronti Bible say na humo bronti moda na ye munsu ye awie da awurade ase sanse wo ye na doye hoda Pentecost for the say praise the Lord Methodist for say hallelujah ya na awurade ase ni Amwanim was watching live our Amma Asaman Kase was a good show and I will say Kwado Asempa Furniture's work and also say good afternoon to you lovely listener from Kwado Asempa Furniture's work Adum Kumase Ampau Adoya Danso or say I will bless the Lord at all times. His praise shall continue on be in my mouth. Amen. I am passing Yankupon dear Abrenia Bibiano Yabedanasi na ye empire no muda. I am umpire. Mame, yamon pa na awurade ase. Awurade ya da ase wate. Ne wa yama ya ni so bebre. Awurade ma ya da wase o. Sanya wa awurade e ukura yemu a. Na nka ya wan. Awurade ya da wase. Wa dumunti ya ti ase. Awurade ya da wase. Wa hu mo bronti ya ti ase. Papa, sanya wawurade pa wudi yanimu a. Ankade ani abeyo. Se we anya wawurade ukura yemu a. Anka yefa ni abekọ. Awurade ukura yemu ti yensulo. Hallelujah. Yada wase ose adai. Richmond. Wase ohwe live ewo Kumasi Baba Yara Sports Stadium. Asokwa yada ase. Ebrade sa anya wa wudi yanimu a anka ya yira tie sa bra sa anya wurade a ekura nipa mu pa anka sa na wiase aya din anka ya nyina ya hye Dezi ya kase wo bi esu sika wade beto aduane adi but awurade mekwamo ne woda awurade ma wudidi ade achia ade sensika wo yusuo but awurade ma obotomo ndrai Sister, ewiase wo bibi kan eyawurade ne wasa de asedama no. Awurade na wasa yede yeni ato ne so. Because yede yeni to politicians so ya ba wi yeda kronkwa. It is a wi wote ase a da awurade ase wate. Da media minimi fiefo de ya ba da awurade ase na wo ewiase wa na awurade ase a ba yotiafo. Sister, asi awuti awurade abubem awurade ahumobo wadomo sa enye awurade no dom ye na sister anka ye wo but awurade dom ye empo atamfo a ewo abusuam atamfo a ewo krom atamfo a wo miamia ekobi nko anka samre ya meka sempo anka yasiew ekobi nko a anka dwuma mpa wo kono anka nsori anopa anka untimi nkobi tieme ekobi nko a anka ka na wote anim na wutwie na nkoba ni na anka samre mpogyaje afrunsam but awurade na hu mobronti otamfo ne hyeha na awurade asɛ no otamfo ne pamwa na awurade adwiri no so otamfo ne hyeha na awurade atiam awie da awurade asɛ
Enka nkyerɛ me sɛ na deɛ enko yo enti untimi na awurade ase ha ɔse papa mu obɔne mu yɛmfa seda ma awurade awurade wa ye yɛda wase enti David sɛ ɛdeɛ ba ade kura na bɛtete me ne Nyankopɔn dɔ yi mu awia sister ɛma bibi ntetew ne Nyankopɔn ntam ate ohia na adwenwe ana ɛde ade ana tetew ne Nyankopɔn dɔ yi abia wiase na aduru no sɛ wamfa ho anto awurade so a minim ade a obetimi de ho ato so because wiase no Tezia awurade je na de nti sa ote ase a na wada awurade ase sa awurade wa mama kwanya sa enne me nso wa mama ntimi annam wiase mu nti sa wi wote ase a eya kwanya na awurade de ama me no mi Ada Richmond say mo wakasa ye pa Nyankopɔn enhyira ada onsu ya me enhyira Sasa Nyankopɔn so awia bi din de kwaku nkrom Africa se aseda ane ade ma awurade wa na awurade ase a obeda moti ase tie me se wa na awurade ase a obeda konfo ase se wa na awurade ase a ahwe yi a obeda nnu ase ba yete ase empare yen se obeda nnu ase ebre awurade ete ase Molo Hamza was it? I'm watching live from Accra, Cantonment. And I'll see Yankupo Chia Cantonment for you now, man. From Monica, Abia Mida Radia se Bamba Ode Abame Nado yeti moda Nuntini Panina Ananase Kwakumitio Awa Santemai Yankupon Unsula Nonyo Kasia Amen Ena Wesusa Nedindi Jessica Asante Ose owo anamase Oso da Nyankopɔn se mpempenso a awurade de na ba bedru awurade Jessica na sida nie amen Jessica Nyankopɔn jira ana wesusa nedin ade Joseph Ampofo Ose odi firi kwanta Oso da Nyankopɔn sepa na osila awurade nso awia yi bamba awurade di abono ono ne nabusua nyina awurade Ampofo sa odawa sepa ana wesu sa awurade ne waye asopa sa nipa bi te sa menso ama makonya mete ase awurade anya ma ho afa anya menim dia anya ne menim ye na mom ayawadom enti me da wase ose ne din de Aja Peter otie yan ewo etwere so and I will say, what a mighty God that we serve. He is the same today and forevermore. Kwakunkruma Nyankopɔn shira pa ose midin di molo mitieu
awa kem abrase molo medase ana wensu sa midin de kwaten Kogu awiai samana urade asia na meyotiafo samanya urade aya na meyeboni ayafo awiai a mitio awa chance anumonyam ka urade di kwaten medase ana wensu sa idin de asamwa Judith ose enye urade ana aya ha ane wiase nyina mra makami entie ose kwagu urade na aya enti yensulo yada na se bamba de aboye awiai yada urade asepa kwagu mitie wa akemanso mansufo nyina etie wa wiai ana wesusa ni dinde adobia Dolity ose awia kwa kunkroma ha awurade ne waya no nipa bia ntumi nya yania yabada na se awia mitieo awa sene dwom nyankopon hyira opa ame sania tia bia Yesu na ayo enya nipa ayadom edu baabia certificate na ekurawo no enteme nye wonkwa edu baabia tie degree na ekurawo no entime survive entime nkura sema ba kumpo but awurade ni tumi ni na wode nti okura yen awo ne nsayam awia ya da waseda Gasai akasema mienu na no na yabo awurade yada ase kana unse onan ba mekwa commercial break by no nine enya mo ye die and I have something to tell you Esansa jumadie yi ayankrofo bi adahunuma ana omoboa me tambia na mitimi adensempa ebrewo na se yawaseda bia eya yemfama the Justice Roofing System for na ya no mo aseda Mr. Digraph yada se nyankopon hyira na unim the Justice Roofing System for semen kan kyerɛw se sesia no se wobɛbɔ dan so a ye wa abɛfo kwanya ye de bɔdan so emedan eye kama na se obeba dan so dan no enwuni na edan no begina ne nan so na sane ebesi apagya gable no akosoro na mframa fa dan ni mu de maza the Justice Roofing System ya ne yema ne ye fe edu ti bomade sound ne bedin sound so na ya mo dan ni so ma ya tia ne se kala bia wo penchensen kala bia wo pen wa na obetwisu wa de na yen yadwuma ne se ade beba dan ne so ewa kemoda ya ne Hector Primary School ana din hwa ne mo oba Eastern Region ade ayaje ha boso a cheso obi obesi ni dan bia afra yen the Justice Roofing System ne aba dan ne so eba chobetimi afra wa ho man 0244 440362 and I says 0264 187012 and 0302 947796 the Justice Roofing System. The bot dance man near corner, obey dance began trying near more dance man. Your 20 years warranty for you. And it's a modern sir on a young ebedin sir so. Na sa ubeto moto na umoto watono na moto no ensai na ebegyina ne nan so dia me pacho bebre na ya sister ya Rose Motors osimen kan kire se bia opelogia anasa aboboya Absonic aboboya no ye wo ne logia e wo ho logia no ne hoden ayete se afumponko no niam bi etimi fa
enti ne hia pa ne so ne bedin south so anase bia ope royal bona ni na no sister ya Rose Motors e pa cho se bia umoto no ne enji na say ni na no yeton bi ya wa kemoda ya ne frostly bat for ana ben ubetimi afra yen 0244 72 80 04 sister ya Rose Motors ya ma moto ni twi eyede because ye ntena ho e ma moto ense then ne niam bo nso ofo anuti bla beji bi me ba cho sa ubesi dan so a eya to cement a eya papa cement a wo de franwa eso cement a ejina ne nan so cement a utimi di twa blocks na se wo de show abete ne bam empai cement a de ya plastic and my dan ne ya fe jata cement e ba cho bebre de hia ne so be ba bejo de ya wa kam abo no ya obompa e junction ope ya ne hectare GHS na ebe ya hia ne so be fra ya wa homa 0595 54 45 93 anase 0594 41 7108 Jata cement papa fie ne ho yankwa na se oto cement ya ye wo car ya digum na de akwa akujab enu nti bla na bra beje odie cement ya ne bo anya de Edro ne din di Dominion Herbal Powder Angel Dominion Herbal Powder Edro weni we hia ne se ubenya 2 spoon baako na unya spoon na yade aye tea na enya kese no ketewa ne bi na wode asa atri baako na wode agu nsuo mu ensuo na wode si gas no bomoden se be ma na 250 ml eno no na chese se unya vortic ketewa na no achemu 2 ate ase anopa numbi anwumre wo ba wadidi awie no na wanum bi yade bi eda so bia away any chronic disease bia bedwane because a general well-being Angel Dominion Herbal Powder come up me ba tru bebre sell pharmacy shop chemical shop herbal shop bia na wakwa jewode ana so betimi afra 0543 158195 so wa kemodan ha so anana ya provision stores but me a friend 0265 288181 Angel Dominion Herbal Powder Kennedy Draston and Achumasi Drasto baby abekobia wonyem ana say unya 12 years ana say uma kwadanu for menumbi Dominion Herbal Powder your number 1 immune booster for your general well-being and unti pebi na use na bebo Okay, 4 minutes past 4 o'clock here. Here for me, Yanama commercial break aba. Nemum Throne Room 2022 is here. Me pacho Inshilaba Prince Ministry. And the program we edeba present you the 2nd edition of the Throne Room. Date no Sunday 4th September. Na chasa busum ya yakwa program nida etoso 9. And a program we ebebaso ewa kemoda Methodist Conference Hall. Me patcho team no the beauty of his holiness. And it bo modern self ebabi. Host Inshilaba Prince. Nemo the artist ahodo and eba. Minister Samikisi ebabi my own friend. Oba Sansuna Dave Ofosu as usual. Onusu tuam ena Ohima Esther. Onoso ba Minister Emmanuel Thompson, and also baby, and Minister Alfred Anafi and Minister David Owusu Asante Eba. Special guest artist, Togo Sisters, almost 8 years.
I don't think Bomba then say one so baby. Na ebeba. Eba cho akemoda. Say Yankopon ya do my beba so. I don't think bra na bra bebe Yankopon na no mo yam ne to me. Throne Room 2022 this year. I tell for me in the Chrome Africa, so me call commercial break number Sisia. Me ba. I be you know that. Hey, I boss again. Me ba Sisia. Baby Obia. Good evening to you. Ah, sweetheart. Me check your dear what you have Sisia. Why? Me ba Sisia. Ah, no Mr. E no afa de. Hey, Mr. E dear who here o papa. Ai, odo, e was who hear me. Who be here wampa. Esan say E-man capsules. Express Healthcare e dia bedwaso. Eno na memma, ye memma canteen kan kasa. Obi a sexual weakness, low sperm count, and now with the boy near Kakrabina and Nabeseko, Kojoto, and now prostate disorder be and a how no, me pacho, E-man capsules, aka Mr. E. And my way Bema Musese dear, E-man capsules no, Yasemu Kenan Kasa, Amaunumua Bema, Oba Juma Brika. Express Healthcare, and the E-man capsules, and Memma Dromapa, Ediaba, Nanuetino, Omo the Express Garlic Betes, Adiabajaso, Obia asthma, diabetes. Stroke and a how, high blood pressure, and na bia o nan no anxiety triti kakra no, and na waya kese abroso no, Express Garlic Betes, ebema oswati. E-man capsules, emema dia, Express Garlic Betes, emani memma ne nkwada nyina numbi. Nanso de onu mfie dumienu entime numbi. O hwehwe Express Healthcare, no what to do a ko Adenta Pantan e won kran. Akimoda, Ochiniba, Kennedy Drugstore, LB Amwafu, always. Kede, Haripel Pharmacy, Martin Kumi, Accra, Kings Walk Heba, Posh Ventures, and Harrows Heba. Anafre 0244-866-240. Express Garlic Betes. Mr. Inie, emema, ye bebodma brika. Say ya. Me danya mi asiatia donko da me mpaswe. Wo say ye, muka se last year me rijame, me be complaining say na me dan no nyuntia o jame no. This year me nya company fofora wono mo board dance to the whole country. Obi ma eno ne the Justice Roofing Systems Company Limited. Wono mo forget it. Wo board dance so Peter Ampio, say nso beto, say wi abebo, say freba befa, say the etim the etim edan no so mpada. The Justice Roofing Systems Limited. Wono mo ene won chance papa wo manga na mu ha say. Me kan me cheche mo akwa kosi say open chance papa dey long span roofing systems empada it say standing sim self lock IBR sheet standard sheet and IDT and MSL in chance bia the Justice Roofing System Limited aso na obetimi anya papa 20 years warranty no dey place one mo say boom umpe we na opede upe kaya motuom dey bi da afi me say me aware ne beso say twan The Justice Roofing System headquarters no e won kran sara so na ya bebie branch baako e wa kem oda ye ne Heta Primary School e na edi hwe animu nati se ebia wo bo wo dan ni so ye free estimation at the mark customers ye sign so wonua ye de be ma na de abo wo dan ni so nti se wo bo wo dan ni so ye the Justice Roofing System e na e wo se wo frɛ yen se wo akem oda ene ne mpatam ha frɛ yen 0244 44 03 62 ana se 0264 187012 ana 0302947796 the Justice Roofing System. Sounds so na nadia na opese wodi gusu de potoka semeka ne metal trusses wono mo sounds so eye ho atu Freddy Justice Roofing Systems Limited sesia the Justice Roofing Systems Limited, home of quality roofing systems. Best man capsules and yasel pajamunu ejina so pampi enyanhini no enutai no ehabama no yasai de biaka ho amemu ayede ne papa onumu ani kireben na bema na ekro no best man capsules eduru ageme no hwe me ka kire nka nkire obia me secret ni say best man capsules ena man no num asese yensimi fomu bema bia ma ne nsanka bi se usisi na ya oya so wo premature ejaculation low sperm count obi a wo bra ansa na wadwonso prostate cancer say syphilis gonorrhea testicular cancer and penile cancer no the new best man capsules
capsules. Ura baby a to Nubia na ye bema. Bisasa ope. The new best man capsules. Akimoda, Ochiniba, Kennedy Drugstore, Chumesi Drugstore, LB Amwafu, always, Kede, Aripel Pharmacy, Martin Kumi, Accra, Kings Walk Herba, Posh Ventures, and Harrow's Herba. It's Child Herbal Center, Amwo Suhum, Hamza Street, and Akofa Best Man Capsules. Ayasa Shemu Kinafu Fure Kradiaba. Say, the confidence crowd peja. Nemanwe, Obian to be in common kunu ewofi. Bemana Nijia Watonyumono, no Banu Fili, O Padua, Fred 020-8288-099. MMA, Monyamaswe, Yeni, Nanebo, Kengenka. Hey! Agwazi Jadie. Ujafo and the car engine. Ewuo ya esi wodro so fitting shop wonu. Ah bra, enyo ne kanfu si horse engine oil man no ogia enane e PSA bra, me na masam ni o akrabato. Yakasa. Se sea horse engine oil no and no special additive. Ohuru engine mu. E ma ne che. Me dwun ho wonte. Na via da kra. Ene me ne e ka ba fie na me fa he. The whole world open quality engine oil, seahorse, and a so say private cars, taxis, commercial, and heavy duty trucks. Enu ti no me kanfu sea horse 15W40 and 20W50. Ama drivers any ka una fo nyina. Afe motorbike aboboya and a pragiafo no. Mumu de mu hia eye seahorse special 40 and no and riders. Any mechanics, it was a use you. Unia no kwe woman say, Seahorse product and a papa, and a bonso, a waffle. Some from fear, a free nacro. Seahorse engine oil, Kwan, a Begumika engine mo. And yet, for Seahorse for 0244 577 559 and 0240 800 007. Seahorse products. And noir. Yawanyanko to me, I dear may and one may Bruce. O say ye when you crop to the Apache and yet then not Tavi. Yahoo Quack Balsam of Girat Haba Hospital, Ba, and say Yadia Pa, Mr. Yadia Cancer, Yadia Quadia War, Cancer Crobia, Diabetes Crobia, Wabemo drum and engineer with Deku, Unufumo, we have no baby, Wabia, Coco Sasabra, and Mututua. One Yaka, one will be Benya, one free Yadia, Mammy wants a free Yadia. Yadia na de wo ba sama do koye yadia wantimi ahwe wo ma no a wonkwa na so tie no yadia we dia awrade atawro ma ye wo nyankopon wode Balsam of Girat Herbal Hospital ne the doctor nyako aba odofo yadia biada obetu agu diabetes, hypertension, pressure, utina yo ya yam no yo ya onsa yo titriti wano yo feri wo sori enye wo pa wo wani subriu usisi wo nkotodwe adien ene hawo fibroid anase stroke besro bomodia bema waye mre entra okra ma yire enyojo bomodia ne fre Balsam of Girat Hospital Dr. Nyako Dano na wamwa wakwamia senye na emu ewiase de wo wa hodia na wonkwa anwodie de etijini number no na frɛ no entra wo tie me 0249487382 ana 0208138048 Dr. Nyako Balsam of Girat Herbal Hospital momo ni adwuma wa ya de na we de hey adwumayfo me mamo ayiko ya ye na former way master me wa ha na nanu cement me kotoma mo se mo fa nya adwuma no sai na former uhu cement no oh master wunim ade papa. That's right. Unisam cement okofa ba ye no se wo total so se wo ba price no se wo twa blocks so se wo to blocks so ama ye adwuma ye mbre Unisem cement that's dramatic. So we mason, we labourer, we foreman. Na so pesa we adwuma ye fa ya kono na gina painting dia. That is the product. Unisem cement. Your bottom and a paper mu die. Na so bi pe cement papa say ya ehemfa no be bi ato. So we pe Unisem cement bi ato e wa chim dan ni mpatam ha. We be kwa some cheese enterprise. Yawo Amantra, yani Dukes filling station and di enhwani mu. Fly 0243 583 190 and 0540 659 865. So we amazing and now foreman. Na udi enipa beto cement babru 50 bags so a ye chewa de free. Some cheese enterprise and di aba achim dan Amantra, yani Dukes filling station edi enhwani mu.
Say ye kase Dominion herbal powder ema immune system and then kwabo wo nipadua mu ne yeden na ne senti wotadi yare sunkunimu a ehu adanse bi ni o. Don the fine pa manum bi tina me di ho adanse no enya yese me say Dominion herbal powder de ninia enya amanfo adanse nti na be kanfo ne aye ewo me nipadua mu no eburo madwen ene mente ase so emma Dominion herbal powder empa wo hu da biara da asem no anada ho no Dominion herbal powder enuanso anya wonsu ohia wo tea cup mu na de atreketo ase bia gumu watwa nseti yanom wawie Angels Dominion Herbal Center won kokko ene de aba apemfo abaton mo monufo ene nkwada woni fiedum ye ne de won ka ho dodo afre 054 315 8195 FDA agi edwadie nkratoɔ yi atum. Unya me say no yale yo me di na chie me nya yale samye papa bi obetumi ahwe ni mogya mu atu ni yale na asema Monte Divine Victory Hospital Fanka amoso defo na se me yade ya me moa me hu ya na me titifia wa hu eye Divine Victory Hospital for na wonom ehwe mi o kokko wonom a abefo kwayo mbefa so adanda wo ma yade na hyerom atu afru ni padua mu no enwanwa OPD scanning machines a wodro theater na feso yo pemfo na wo kwa yese ne bedanda wo na antenata no wafa mu se pro Otramode sound machines, emergency ward wo ho, laboratory wo ho, pharmacy wo ho no endru abomu masebe. Divine Victory Hospital, wonom e doctor wanwanso bi aba. Surgery ahudro nyina da woye, se bibi ato wo yafunu mu na wo hia operation tentam so ni nyina obeye hernia fibroid ni nyina da woye. Wonom e wo private ward a wonkwa obeda hodom na waje wayarehwe. Ope ayarehwe e wo fie nso a wonom ebeba. Mamiliki fila bi nkyrewe wo ye opemfo na be wuria ye chewade bebre adokita fo ne nurse fo nso ani muti na environment no krampo saw yade ene ma me kwaji bisia bi na me fam na meta akiri ha ho na wa moje national health insurance entitumuda eno kire mo machi kwan wai wonom e wo morning star quantempones wa chemuda ha ya na me nya telephone number bi am from 0205 040 893 0202 171 044 Divine Victory Hospital Jariye Bejane Mr. Opoku na upie kama iba ho. Asembe ne. Ukai last be malaria do na wo kire me no. Kama hia bi pa o. Enso ni na free me team. Na wo hwede to ano. Me sister bi baje to ane so okoto bi so me friend na menya no. Na ne aduro be no no. Eye heba Mr. ni pedin e na di kan na me ref. Eye dwumo heba me sana. Aha, eduro ni ye. Wa aboa me. Eye no kura dwumo heba me sa. Obi e mama na no bia so ma wo kan no. Obi e boma ba so. Enso nyam na me ye. Dwumo heba me sa. O ye brebre nya bi to a sisi yade pa. Sasabro ene malaria wo di no. Ha obi na wontumi ni dia afei wachiri bremo oba na fichi kro NCC so it's a menstrual disorder so obi sisi ha no pa ma ejeba ne to ase ha menti wontumi na dia wonpa dwumo heba mesa to ba ko na wonhwa de dwumo heba mesa wudi ho adanse a wonfere besramo amobo maba so no wonfa ba so bo mo na dwumo ono ye duro no bisa na dwumo ana doctor dwumo kira kwai no ma ne 0244 043 110 yenti adanse ankofo di fa duro no na me na se nyina tatai me didi kura na mentumi ni di me da kura me na me sisi me nuanom bo modern ko to duro no bia me nom ye kure ni nyame ani se me da me na mentumi na nyina se metumi da correct na nso bi firi me member na emu so keka me enu nti na me kodam a kete so agro no mentumi ni na efi se me tie adro nka na mto bi nom ye no ene ensu e bo ni na afi ho achimoda albia moafo Kennedy Drugstore Dexen Chim ene be to adro bia Minya hotel adwuma kamayo ana airport adwuma so minua wani suade hu no ene opepa wo ni nyina bebi ba akopɛ na wo kwa saa nwoma obobɔ so nyina ebetumi abam adiama wo Global School of Aviation Management o wo pepa sɛ wo yɛ adwuma wo wiemu hyɛmu ana travel agents o pese wo yɛ nhyɛnhyɛni te sɛ akosua boaboagye eba no sponsor so a te sɛ Kofi Starlet ana wani gye ho sɛ obɛyɛ adwuma wo ship mu ana harbor hotel manager ana managers bar attendants o wo pepa sɛ wo bɛyɛ tour operator tour guide e wo tourist attraction museum te sɛ Kakum National Park Elimina Castle Kwame Nkrumah Museum Menchia Palace Museum ene de keka ho nyina Global School of Aviation Management ade bosumi sia pɛ ɛkyerɛw ɛbɛma ɛpapa wo ni nyina abam ade ama wo eni gye sɛ wo mu ni sɛ wo wie school ya adwuma ɛda hɔ ɛde ma wo ɛmfa wo ni school a wakɔ sɛ SHS Vocational and Technical School O and A level bra aboarding krata efi ICM UK ene ade ma wo hwehwɛ ye kyira kwan ɛwɔ ase Kenton Krono ye ne KNUST ɛna ɛbɛn ho wobɛtumi afrɛ mpanifo ɛwɔ 0553 341679 ana 0204 150685
classic ointment aye bio kromu hafo pa na dodo no a ehunama toso fefefe sei classic ointment said you see a namuno see a kasi ye kan ho asoma kade ba chi ni nwie ye kan fa manfo no won mo ya so mbreko pa bie die se ekro na gu wo mo a ekọ de na pimples ase nanim ekọ classic ointment de na eyam atoto no ho ama ekọ obi na propro ha no ekọ ointment ne powerful pa hwe ingredients ya wode ye classic ointment no ebi ne aloe vera apaya petroleum jelly cassia alata honam na ni ba bia ekro pimples eyam ana propro aguo no enu ane se anopa ne nwumre bia wadware wie no wode classic ointment no bi ebesere mu na be hu se yes ointment papa bi o ba bi me the classic ointment esiesie me ho ama agye me se enye nanso pharmacies chemical ne herbal shops ane titru wo hene na herbal koforidua frisia baako and sons kumasi adu ore pass herbal okaishi akra netufo so afre 0544 791 600 and 0500 799 833 FDA agye edwedie nkrato ya Ekwanso yedo Akwaba Drive. That's what it's get tikai. You call it that. I ain't got FM. Number 1 station. Unim sadia sa. No down me china point yo. Unim sadia sa. No down me china point yo. Wake up, city. Wake up, city. Wake up, city.
hwima de koso so sam kutu awakoma ni eye ni padding na me fa ne koko di okrama hu a obepo owo ejamwa hu a obuna ni chi opu bi mutu a na opu bi abue na me ne po ni pa chawa Debbie, from Medicaid, trouble toyem, a yamia fine, a bread, lady Adania Daniel, the womb set, say, me honey warrior, at the time me one, Mamma what I say, I say a cassia, or yemet for chair, yeah, compa, yenya de cassia, sa, na ye cassa, a jim, say, me cosa kusina, me trim, and check cry, and you yabet team, young ye dear, and he will be best here, or dog, see a boat, a real William Botai, any coat, I feel so abrabot, yeah, make a two, Penny said, Pentia Yemusu, sope, akoko benu sope, sope. Okay, my chinchina, mashia mama. Now so do idia masiloko. Ayaja. Mashia mama. Now so do idia masiloko. Ayaja. 93.3. We have good sounds, good engineering. We have decoration and good pharmaceutical. Yes, I'm good. To me if you really like it, if you really love it, let them know that when it comes to love, it's not to be compared to my super lover. Tell them I've met a girl, who's the that matter, cool, exceptionally fantastic, romantically bombastic, edibly topiastic, suckable, kissable, lovable, choppable. That's how I define her beauty. Wonderful, beautiful. That's how I define her beauty. My name is Messi Loco. Messi Loco. Yes,
Matalita, data, matamita, data, sevenita, data, sevenita, data, 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 data.
Tata. 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 A different face, Mama. Yamin Tiana Kamame. No Tiana can so many billions of cities. Men backwards. When you go for your Tiaka, Utiani ye. And you got Tiafia Bia. Assembly of Gabia, Uzio, my bredo. I just for me to be a sensual papa now. Where your second part of the show? Show no near Tosum Yununi. Movie be a near Tosum Yununo. I am not near and no. Keep the praise on. It is within the answer Gagwa, who are Italy. Zezia, also about Nomi and San. No more point, you went to a more poem, we are about 20. No more here. No more there to Facebook. No more high and kind. Eti viscous, ya viscous. Ose ne wafa. Asene konjuhine. Eti asene konjuhine o wafa se ya viscous. Was it our Italy? Also mawajo. So Italiano baga. Na unim sa festival bi kwaso ewo Jamestown. Na enrachi Enra, Nana Mama Grand Yard drinks or Beko. Na Enna call Maza or cross Tommy Street, you know. Nipa bad has in a dinnerchi. Enna Nana Maza, eh? As I may fancy say, and your young quadanim penula mudina Mama Granchi. I ever diagro. Gano, Menana Besse, was it baby? Within the Jacob Ahi, also Fricas, good evening, Medase, was a body. Wava, Ottesa, wow, the bar. Wava Bisa say from Great Menu. Tata. Kadam said no shaba mesore. Banusianya moye dia. You have things to share in common. Edutia video na. Frobika time so dia in 93.3 FM. Na kanianka bobo. International bobo naso. Media menkwana mbobo esowia. Wow, dear best way we are now your baby for your better. Above for media and qua. keep the praise on. It is Papa Drive. Now, also, I'm on top of one. I almost so bossy. Hey, and the other better, or yes. As a radio driver, good afternoon. Adwa. As it to you and your team. Happy New Week. Yada say, Adwa hope say be fine. Ya go for Islam. Gawe, our dream papa, our anchor from say. Hey. Now, Ada, obey I dream so while you know.
me bono kapa adwa meta ba adwa me abo ebi ama ozo huwa na sabe pataba na agogwa kazo huwa no afili etio na tiefo me pa muto we wahia phone bia e wa adota janse kwesi odi ayinga vio we wahia phone bia me pa jo ai nursing dia nivo ayira nanu adakra jamo e bae so mo bae do na me zimbo nanu ni phone enti wa fa phone bia nenti wa fa phone na me free bebrebe wa hu se kwakunkum Africa so so na kan dia bla nurse se si dia ye giseti efu edidi to enti me the number betudwa phone ye ko bisa no om se 1002 enti obi etua 1 million ana 50 cities ye nya nipa be se kotoku ye didi to ama kotoku enti nia ye didi to ama bla nurse no so akwa koto phone I don't better say, Edo, God bless you too. I don't better say, I say, hey, is you responsible guy? Yes. I don't, yes. Who do I am, though, baby? I could do a that, talking back. But if the other, she really know how to do a more, she really know how to make a more, she really know how to do a more, she really know how to make a more, na yekosie former IGP Odate Lamte yekosie no wawu nti yede ne ko ense do edia mabusia fo nyina ya go na sa dampare ne yire wo fe papa ne yire ya small girl too wanya small girl small lady sister wo fe ena wo show ne yiri wo Facebook na am say your wife the be as the be keke I don't better says forget blood nursing. His girlfriend has seized the phone. He want to a shower life. Mami can tree. I don't better say men fee blood nursing. Nigga and a CZ phone or kwa shower life and a nigga CZ phone. I don't better say so. Nursing want to know. And that why yale aven no se ni fun ayira e da fun ni yira e wa hu and then no wo e ba just simple one pa your award winning Power of the Year present to you Dupe Nation e ba chonya kupon yard ma 10 September is September is the same more. Ye free a simple one pab pe adia chimpe na ye courtroom room. Any abeko on any bezago. Kaze Jimmy. Enti Dupe Nation. Omoba. Ono mobo sa anyway enwum kura fish. Zenku. Sa anwum no nurse for pa no mo pe. Nurse for pe papa.
na kodu na se okọ nurse ni bi ye engagement na okọ ase na omo de zanku esa efe engangan ema na sebe omoto kakra no esa zanku a awurade eti zanku for eba nyakopon ya adoma 3rd September yetu ensa from Sebrabi about 7 p.m. sharp until you dropped I don't know more than enough on movie DJ me Brack Sansona DJ Stormy MCs Mr. The Brack falling now Kwabran question so baby I don't know more than sushi but what in a share Kwabran question a football pegbe onumu tabe Shiane was shown I say the I'm telling you it's going to be powerful ya bese hu wo ho because me kwakunkruma me ne me yire adwoagema ya beba bi eje wo yire aboni di woni yire akwa no dum ene me yire adwoagema ya beba bi enti zo bla bi eje wo oni yire eje ni yire ono a oni yire o mpranom sorry oni mpra arambwa mo na ba ko no ton ayi na so now come Nevajo is Tajaba Center for 7 Control say we had the new best man capsules. You should be a baby. Herbs. We the new aphrodisiac in town. We herbs. And match that's a no more. And my wuntri in 3 now the year you know. And me muya ding. It just so peme. Nevajo you should be. And I say, "Bia, oh your Bema na utiebe and channel gem or low sperm count." About your modern so be should be STD gonorrhea syphilis. Ni nano the new best man capsules. About me abwa pa. Got drugstore, pharmacy shop, herbal shop na kojibi. Ochini bad drugstore, LB Amafo Kennedy drugstore, Coffee School, Nana Chumesi. Always. Baby abeko be or na wakwa kojibi. And I saw my friend 0244 96 6433 and 0208 288099. Come on and say obey you should be now. Ebe boapa one and be say yeah. I tell for your day Aquaba Sports Eba. Eja ye crowd e studio B. I don't hear the brow. I'm AJ Ansana Eje Bebano for 1 prayer and herbal clinic. Some country say yade bia etete wo udompimu ukasemu umujemu yade bia how bia no for 1 prayer and herbal clinic. For yade and the brand yin through so. Sasona you have 1 and also called drugstore be a bi or no akwa jibi. Enkwana yade bi etete susum ne ni so bia ye yifro. Because papa na or herbal clinic we or you difo mu. E wa come down Abu Road in so Akim State College Junction Pipiasi and Purdue Enterprise inside there. Friend Reverend Dr. Banwa Home 0554 480062. Or friend now Sabi Chimiaka near moi. Now ya de nyina mfro so. Eje wa ha. Eje Wakunkum Africas. Bibia boko de. Nyankopon ne Yesu Kristo adom ti eti ase. Ye da urade ase. Eya di kanka enie Yesu Kristo adom ti oti ase because ye fa Yesu so ansa na yakwa ko hun ne papa Nyankopon. Aha. Nti Yesu adom ti eti ase. Mo nti untimi nkofa Nyankopon so ansa na obe hun Yesu. Wrong. Nti Nyankopon Yesu Kristo adom ti no. Enye ono aso no dan. Eti ase. Mi sorry. O papa o jaha eja ajiri. So ono nim se mi kwa sorry. Asore no entimi no enti ohun Yesu ni Nyankopon difference e wo. Baku mi kwa sorry. So Sunday we go mi kwa sorry. Ogoye o. The radio ase. Is it akwa sorry be? Me kwa King of Grace. Wo. When was the last time we did one? Me kwa sorry but Sunday we the man ba me nya ko be fufuro. Za. Because me ko jejeja mkrofon kranti si afi na kwa dem. Yeah. Masa ba ko na zia so na zia so. King of Grace. Eji Sunday e ba de nya me aduma. Za. Meba sorry. Oh, papa etie o. O meba King of Grace. Reverend Frank Kwasin kan say tie. I wanna me kwa sorry. Enu no bizam say na eje we am say papa. Oba the self for. Is here. Meba sorry o King of Grace. But I will why you home. Brandness ni phone ayira. Oh yeah. That one there. Yeah. Etie for. I'm not say the office but
me the number we to dwa say bia ohun sa phone na yesrew na odi amaye phone no phone but screen saver na screen saver na protector no apai kakra na phone no echi no blue cover na ehye no sea blue nti bia from Adote Junction ekosi odi an kan fi o na wafa phone bia e so yes Infinix Hot 10 BB yes rew na phone no because nearby e phone ni so no and one of the year adwuma yes rew odi se phone no e na opa fabra ya beto for flash wa nine because chip na e wo mu no nipa mo numbers e wo so no so o ma message am bo why I am bo me hwe me nua ni se ya me bo mani ani so me buy out the office was here me we na se na me so what that's a nasi for you know I just want nasi for you know enti friend number we say bia phone no wo hu phone bia tisa na e bia oba bi e di phone bia ba fie hunu bi o adamfo bi di phone bia ba fie a etisa na wa friend number we 0244 29 00 93 0244 29 00 93 because phone no document bi mo so a ehia adwuma yi kra ehia no nti wo a wa hu no yesre wa e wo Nyankopon din mu na wa frɛ na wo de amaye ana se wa hu kra mpo na se wo beto foforo amaye na wa frɛ na amaye say ye hu dia say e dey answer to foforo nti bia ye hu ye nti o monji we na monfa no onyusu na e bia mo hu a we hu so ana ye ne beje pa okay nti medasi nti AJ nti frimpon mu na ate yes omu ina ate skafo ha na owura frimpon madam fo pa omu na ate wate ba o miss ombe kekabo Brand Nelson mo ni fun ayira Brand Nelson ye me man dey friend hey Nelson I say Monica Brand Nelson na jeze na iya ba bete je na obepon adwuma no be no moto phone no moto phone be ba ameto Nelson fun ayira na kraja mobile no obe an ya kraja ma no ama han papa ama gronfo he ajagraja oni ni nua face ni mo kafui o ma krofo papa o ma nesi o ma nesi abra basa me am ga jira o o mo ha adwin pa o ni pa na wo kama mo ba ya ba wi mo ba wi no say no mai aja kraja ba say mo na mo ba no enti yesra mo phone no efrat enya agro bi na edi o mesra no enya agro bi na edi phone na ayira no kro no kre se mo se nurse phone ayira sisi a hu akwara o 2 years kwa no ka say oh phone no me ho a no nechi onye zampa ready o AJ sports time maybe na your phone na mo ya minjira abusiame na suamfa gude mu nsem kakra na numbe ya boabo no mfa mbre ohenka 93.3 FM so ewo Akwaba drive no so yewie na fe agemu ede ma kwaku nkruma Africas na odede aka cheni na enso atwa so ede ama na nda abusuafo ni na enso eboa kwabena ajenim sports ede wo bo na anumbre obrempon wo pokuare enso eboa Raymond na sitetete enso eboa medin ede Kofi ajiwi agents nda numbre ama bobo ansam na no de aso me ameso betena ebe hwegu no enso de ama na Raymond Babin Salon samin kan fanche nda numbre sa peso siesie otino sa ya oba sa ya be manofo ni chemo Raymond na katina fe kona ko siesie otun kamana bibia enso enkoye emfa ema emfa ne trade do apeso ye ana se etire star apeso ye bia no wo do ni chemo Raymond na o mesiesie kama na bibia enso akoye ede amafo ni chemo ewo achimodan amo ben amo Roman Junction esom be Mr Sintips ni fie wara se Raymond Babin Salon no enso ameben wo ni chemo ewo aboabo no so eye Bompire Junction udruwa ka se open Raymond Babin Salon na fe bibia enso akofan ede ama number ni 0552 716777 0552 716777 offer Raymond Babin Salon ambejo suna fe akosiesie ochiro kama na bibia enso akoye ede ama yenkonkohye nsam na se enfemfri amanone emfa ema Manchester United akache ensem phone mo eba ene anumbre ene se
nso mu wuremo Barcelona san komodie enye nne ana se ye hyase ama wuremo a sa branch fan Frankie de Jong no obetumi agye pena be piemo Boboku a ye fan Manchester United na fo be si akan enso ademamo na ndam so mo savremo Barcelona na fe last bid no omedi akwa to monim na fe tiane chen abrante na Japania obepio Manchester United be si akan na China sa abrante osina kan edema Real Madrid Boboku no Casemiro 70 million pounds no walande Manchester ama se bia ekoye omo se amfon sa abrante fa ne Casemiro abano still na mo kofa Frankie de Jong enso abepeso a enso nkoma eba de mu nsam no edi aja na Barcelona kachia ana senseme formo so abane se kopima Juskonde still na omutumi register branch no nyina anesesi kabotena omopese etisfiso na febia ekoye de mo no ompese omuton branch Frankie de Jong se de be ya na esube koye na fe Juskonde no amatumi eso register no Barca Boboku no man no enwe yede mu nsam no edi agao yempemo na feyendi nkomo Branton chebe pemo Manchester United akache Casemiro na nsama efia Branton eso aso ye eba ende ana so ne Madrid for supporters ana fe place ni entitled ni na ono mo awiyo esende de ese wa sign om offer ese bia eso ekoye na enumu ana sensama for ma Branton no eso dia tudwane se osina ni age papa se Boboku a ya fa Manchester United no ono so akobobie na mom no kwa akone de na re na ho ya so ko Manchester United no o si dachi bi obesan so adana ni na fe akwakosum Boboku a ya fa Madrid a ene nkoma aka Branton fa Casemiro no wode atu dwana sansu kasae wo se champion man Branton fa Cristiano Ronaldo no wo se ne yie pa se onton kosu si akan for Manchester United na said ya mo ya Madrid no ono Branton fa Casemiro wo sansu eba na fe amabaye ne sa pepe eso Manchester United a na so nim sa Branton 375,000 pounds no it's a week bia Branton fa Casemiro eji ede gunu botom wasinye ska eniti na oko Manchester United na mom edono kon na Boboku a ya fa Manchester United no one de odo Boboku ni ye papa se wakosi akan enso ede amama ne nkoma akra eba de mu nsam no ede agao enne anumbre yempemo awa Arsenal na fe yendi nkomo kakam femformo enfama okọ Arsenal report formo enso eba na samawremo Wolves Boboku ni mo na Branton bia yiniti abone de onimbo ye pa 22 good years pe ana sa Branton fan Pedro Neto wanya na Branton Boboku ni de eso onimbo ye pa ne nkoma akra ese eba de mu nsam no enso ede ajanti Arsenal so amohwa ni mo so mo sabetumi aka Branton ya fan Pedro Neto na fa kopio 50 million pounds akosi akan enso adema Arsenal de musam no enso de agao ye ende anumbre ya match kase pa etofem Liverpool and Manchester United edi eboni na no anase manager edema Boboku a ye fan Liverpool Jurgen Klopp nsem kakra odi atudwa wasi emfa ho so last season no back to back omochi Manchester United ebomo eka enkron home any away no kabomo a 9-0 o se sa aye score line de omomfa ento nchen na ende game omuremu no ese league fra ene so ya hyase ene tibi bia so betumi asia ene nkoma aka pa fa ne Jurgen Klopp ere atudwa na Roma Barca Branton for someone ititi ese formo esu abana se sia de wajetum se kian ne kian kwa na obeko efisa Barcelona se omu hia ne biem eso ko fa wiase bo ni abakra na enya de o ma ne kwama na si akan ere Barca na report eba ere se oromu awo Italy ese Boboku afan Lecce ono mu edi nkomo aka due nya sa Branton no akopio ko si akan enso ede mama de mu nsam no ade agao enne anumbre ye ba fie na fe da fisem kakra enso ade atachire ade amount na Jubilee Hospital samen ka fencho nda anumbre se bibia mu no okopiem Jubilee akachi a ombe boa oyade mu kopiem Jubilee Hospital na fe amonsa oyade na bibia enkoye enso emfama emfa ho ne yare acho upiem Jubilee ye wo doctor sa kudama esom no betra se na fe amasho oyade no enso ade amount ye wo laboratory kama ese emfa ho ne lab a opesa okoye sabi se HIV kra ena opesa okoya labo hwe se bia ba mojamu a okọ Jubilee omo wabotre omo bibia enso diamount kama Central Pharmacy a eduro bi ekochi ko bramani na ye tombi Jubilee akache sa ogoba bi ye fe ya chewa duro se kotona fe okoye no wa chia unya duro bi ento a kono kopimo
Jubilee Hospital Pharmacy ne kopa duro bi eto sansona eye antenatal care no ye ebi Jubilee akache entie bia ye opemfo kone kopimo Jubilee na fe yemfa wo enhwehwemu a se de be ya akwada no ba wiase no na se ne ho antotema ebia wo de wo dada na wo ba no akwada se woyio se de be na fa nkwala ho ukopimo Jubilee a ene nso ye beboa na ebia akoye ede ama ye wo theater semfidie ni eye machine saudo pi ene se yakoso a abeguru Jubilee amfa ho se echo kra na peso ya kode kopiemu Jubilee ye be yi wo twena ma okama se enkofa asembia enso emfa emrewo wei ane se niam aka kire pi ane se ya Jubilee akache na kana sere so se ye je health insurance enti se okuta insurance na ko Jubilee ensuro kra enya wadwen se bia private enti ukwa ye nje oba ye beje ne kama na ya show na fe bibia akoye enso ede ama wei ene senyanwa eho bibia ukopemo Jubilee yebenya abotre ene Dr. Samuel Dore ewo adwuma nim yie pa atena se na fe bibia enso akofan ede ama fori chemo ewo atimodan eye aboabo kwantimpo no so de ba atimodan na esewuremu a esobemu Jubilee Hospital na fe onomo akwakodi dwuma na ebia akoye ede ama enti udu odan kase opamantra bridge no so abe wose Jubilee enso ebonsa benkum so a obekọ na fe onomo akwakodi dwuma one Dr. Penini ni nkomo na ebia waba bedu odan woni so ya ntanta o ya yira fra doctor na fe onkyere ekwan no 0244575799 0244575799 0241784645 ufre Jubilee Hospital for one bajo so no wadi won komo na fe bia enso akoye ede ama ye ba fie na fe de afisam no ede abatachire enso ede ama na sanim sende ena se transfer window no ya tum se twetwere enso e Ghana ne party enti ebebo 11:30 11:50 anadwi ana se 11:59 anadwi no na se ya tum se twetwere na bibia enso akoye enti wo sign player bia na wa ye ntem na report eba rumo ne namye ana se brand fana samwajan Kumasi Asante Roko eno no edi nkomo enti se ade bache na otesa samwajan ewremo enso Kumasi Asante Roko emano anya won ane ekoma akra eba yedi mu nsam no ade agyaw abrante fan Ivan Sadomako wono su ewremo ewa Kawila enne ebekwa wie no na sa brante no omono no awie Kumasi Asante Roko enne ya Amasan Liberty Professional brante a ya fere Sharif Muhammad omono no ensu awie sa so na Kumasi Asante Roko na abrante fan Nicholas Mensa ene so omono abrante ensu awie so kopimo akosi akan ene ma Kumasi Asante Roko upimo ewa Kim Faisal Akatia Abednego Tete former player Edema House of Folk former player Edema Bete United no abrante no awrema ese asane contract no 4 years contract Edema Bobokwa ode friend eya Kim Faisal ese 2 years ede emunumu okwakosi akan enso ene wamwa ene kuma aka eba yede mu nsam no edi ajana yempemo Kumasi Asante Roko na some captain fan Abdul Ganiu Ismail esa report di akire ebanesa Branton dia tudwa wose enkabeya Kumasi Asante Roko and terminated the contract no just a contract adu Kumasi Asante Roko no onfase kan tum no mutwam se tan so da beya betumi akwato no football no so enso be hufra ene enkoma eba nanumre yede mu nsam no edi ajaw ye bo voice ba ko pe na fe ye de si na ye kode a yempemo na fe ye ndi nkomo endro se eye adom emase house folk for ene bendiama ekobo ni wei eye Genesis gamer ese top fem na no ena se mediama chief phobia bomb kana piopom yensa amotimu ba ko na no ena se coach fan Hamza Oben ede nsam kaka enso ede tudwa after the game say ena Hamza Oben ede tu yanim bad there, but all the same it's like what we were expecting. I know say this is a pre-season tournament and then you be hope to say be a bit many maximum 3 points and the motive and say better boys play in the game over movements in any manner. We are just working on, so I know say as time goes on definitely we be okay. Players we now move on. I think say we are building a youth team a backup to the main team and Ugomu say be super join the main team. So it's not bad. We assembled them only 3 days ago and then we are playing on the ball now. We were not even expecting how they were going to have their coordination, but all the same they were able to deploy 1 or 2 tactics. We go back and work on them very well. We Hamza Oben and as I wanted can also atoso kasa kakra at the pace so yebisano sell kofa Irish players ebe dramo de house voka na mona kazana samo bi won say o si omuni na house for players yenkweti ensama Hamza Oben esa eka at the pace so
Omo has players, so in disappointing we are. Yeah, Omunyina has players. Omo coach you some representative. Omunyina has players. You didn't guys say we honey for Yama. No, Omo my original assembly. Yan take it serious and Yan say time on back and Bokam for players and Kokam for Mamashi. Yeah, it's serious and think so as Uncle News, but yeah, lose. So next match we have to prepare the team and concentrate on our next game. We aye ensema se coach Elma aye house for Boboko no abrante fan aye coach Hamza Oben e de tuanimu ade mu nsem no bi enso e de agana sensensem mu a ena se wo loboy komodo enso akasa na oloboy komodo no ena se etwebe no komara o de tuanim enso no se kobisa no se the house for ye te se eniama amode place on the boy ne de na se nya de eso ni ye kura te se panashom na no ana o de nsem kakra enso e de atudwa enkotie ensema oloboy komodo. I want to be in the same level with the Germany Federation. Dabi, I know Mao. So the stand I'm working with. Yam fancy ni say ya. Enti no sa pepe enetie. Enti kwabena jenim na ye production no ti de si e bia de. Kwabena ajenim na se de so no ene anumbre de etom no aye eto first obi ba bia ma awe hwegu enso e de ama yes sa pepe enetie enti no kwabena jenim na ye ne sa tie ko eni tie abusia de mu sina akode amidi edi Kofi Ajiwi eje kwabena ajenim eboa ende anumre Raymond na sitetete eboa na fe obrempon opokuare enso eboa na de dwumadie no enso eba ye de si yeko na fe kanianka bo Reverend Efon Kansa se wuchio na unim se enne Junior Agogo. Oh yeah, 3 years ni enne 3 years. Agogo so mo she no na show se baby Agogo yo so wu a mo she no nti za wu a ebe ne me you see me akwa she me de no me yazama hu so because em fam se ho na obi ba na hu dabi na me kwe bia meyira wo ba yira yes Bible one Enoch na yira na say Enoch eyira ye na Elijah yes Elijah so eyira ye dipa mienu nti wo yira toso na mienza Yesu gra nyina wo o say Yesu wanyina so ndo wu sole ye ba de oba yira man kaze mbewu azole wu bimpo that's right what Michael ani ma na kwam menko wo nche wo kasa fi de hwem na kuneko na unim se okọ Rwanda woman bia o atade na o share no show ne blessed na se be pant na o share no nso hu maza transparent omo na ko 2 years imprisonment. Wow, fantastic. As Ghana ha ususu za kan hwan mo na ga ya jeli omo ka be bre na eko because Saturday they say me hu girl be otonyom no Baro news why ago no de okọ na tare be hye ne pod ba youth ago okọ enye o agua bibolo ago okọ aga bebre sa guess na mo so sleep queen ago okọ sa sleep queen o so microphone nyina because atade na lady ni share no Ghana fo bebre ahye bi wo ha o mo afọ mo Ghana budget watade afu me hwe ade no obi obeka watade afu ba ade no so nye enye kwa ni nufu ni go no sabe ya jelu no ya de ne ko 2 years Ghana fo mfanya de enye su ade boni de obi adibi wenya boni ya ade bi a ora se wenya boni we wo senkrofo wo se we akwada akura hia na nani boso a be ma wo ye den ya obema sabe ya hye be wuro ti wudi uboni na wudi uboni ndi uboni enu uboni mfanko se obi mo ti ya jeli no wo de be ma obi akoye boni e ma no mutie no mo mfa ntumo hofo sanga zamle we nanado de bi ba Ghana ha anka pa so mo ya na mpenufo nde so mo so pe o de onu go tufu na de fedi o no teacher na ga ne de bonyum no obi apehwe Ghana for de obi apehwe but we wa kire so no mo pehwe sir president ne de Rwanda president on the who chisansem no omo jeli no say next time omo dim fanya suan de mo obi anworo ne ho basa e wo kuro ni mu tatare hye tete nkrofo sintibia ono mama Christopher teto no because obi akọja no akwanche pia bonte a obemo atia to sisi a sene 77 ni nuvu wodi enku asra ho obetia to because so nipa we nipa obetia to nipa bia nipa
Obetiato. Obo was office rosa. Na utiabo. No so down. Also what na che. Ni nyame aduanka. Ya jeli 2 years. The next time okoba, obeba be hihye satan. Because enu bi na ayi ya akuapin polo ye no. Na nka osa omoma ne ko prison no. Na nka kae no e de yesua de. Na yenti na make say Ghana for there. Omo penhwenti no. Pani bi be tire tamfo afrew. Oh, na give Baka Rwanda na kokweza ade na. Ama ayi akuapin via anifrafo school na ono. Yeso omozo adwuma omo ye do no. Sa phone na ekura omo no. Bono nkwa na omo de hwe. Na bono no unim ne omo. Sound no. Okay. Omo mutie de ebotire ko. Audio pono. Ya say no audio no pono. Maza. Zema. Yes, say. AJ. Kaku. Thank you very much. That's God bless you. AJ and our 10 and cast or the Aquaba Sports. Ebe monarchy for 10 minutes past 5 o'clock here. You transfer copem sen Siaba Bonusia Bar, near Cranamum Kawaze, and then cotton so better say. You have so many issues to discuss. Sometimes in our life. Ejawaye de my baby. Ade be ma me ne te. O kashi ya wontie. Ena wa yakoso. Mi so am tu nyina ayekwa. Hey, na Debra de wife odu no no. O tumi ke kana dwe che osa. Ade wa ndai. Kwaku anyamia ho. Edan ho cement amekoto. De bia na dan na papai. Madwe ho amenti ase. Ene so be ye de aye na kasakasa yo. Ho. Ene so kasa odika. Sa me no kasa yi. Jovino Company Limited. Akokra Jata Cement aba. Na me say, Jata Cement. Ube bonsem. Amano, badwuma papa, ma menche wade. Jata Cement, bag ne so. Ti cement dodo wom, odi twa blocks a, etumi twa bebre. Odi hye concrete a, emu ye di ankasa. Odi total sa, eye fe na esum ye. Je se odi adwuma, eye afebɔ. Esansa hodin wom, nanso me patro hye ne so. Ne po no, eda fom pa. Jata Cement, nyame adom, empotam nya nina. Jovino Company Limited, atuntombi, ewo. Achim aboabo, Bompire Junction. Womu ben, Hector School ni pe. Anuti agency for Ankronkra, Obiantu Tumrikan kwajene die. Afiko de block so. Jenama no 059 55 44 593 and 059 44 17108. Jovino Company Limited Adaroma. Jata Cement. Ibia Paha. Ohima mianka mbojuma ewo mpem na asema yeme wo mpem pa o. Menua kawakoma ato wo yam amaje herbal clinic esa enyadewa nyina. Wono mo esa enyadewa bi te se bema wayemre ewo mpem bema wontomenwo. Wo ema afemu nso amaje esa enyadewa bi te se asekeka. Wo ba wontomen enwo nso amaje behwe na watenete ede amawo. Se krampo na mefe dware bana so me ho keka me te se zongola chichi e na achimi o. Dabi amaje esa ehunemu ni yare bia sempo webubu eguko anasa woni pedue nyina ayemre woda ne weni ede kire amaje herbal clinic a wonom ewo emfidie wo ho a wonom ede ebeso wahwe ehu yare a ehaw ansa na wonom amaw anwedru wobehu amaje herbal clinic kire kwan ewo odan aboabo ene gas filling station no ene di nhwani mu fra won ewo telephone number edidi soi eso 0244 877 840 anasa 0205 045 655. Call Amaje Herbal Clinic Nanya Wayaresa. Only the four dream baby obey me aye investment and as obey me do sika kokoto I bet me ye dwuma ma obosom so when ye kakra etumi ade atafriana and e dey make kanfo bisanyame power investment e dey ma and no penny investment company na wo Ghana ha na mo a omo ye very credible omo de sika ne ye dwuma na bosum bia so no yetumi ama omo oha ne titemu 7% sika bia ode beto bia no ye calculate 7% ne yetumi de sanfa so no etumi de ama na wo sika botin no esanso eda ho dwuma koi omo so ye kese no e wo Kasua new market saso no mbesanso another branch ewo Tema committee 9 agresso edro no foforo kra eno ewo agresso edro ewo Tezaku eni donko ensas eni di ehwanimu so penchirem bia eso sen de medesum sisi aso dia frempeni for 0557 228512 0557 228512 na what meaning pay for at me edi sawo ehonmo bisanyame power investment wo bia fatasodi.
Baya. Yes, Kwame. Me say, I know big man capsules are the mamma. My boy, you man passwama. May you come for me, say. Big man capsules, no. What do you do 3 points on puzzle? And ya grow, ya. Send me catch your big man capsules, dear. A year do pa. A year memma who you may ye titru. And a bema why you mirror one puzzle. Bear man whom come was and in ye ya. Nakai say do pay a ye fine care limited. Omudik bedema garlic mixture. Any big man capsules. A big gaso. Nakai say bedema garlic mixture no ye do po. A drono stroke ya dear. Diabetes, pressure. Obi a mo gentleman mo frisani ye. De why titriti. Near when ya koma ya dear. Near the boshino. Ye ni tirimo shishino. And near was so person a suit here. Bedema garlic mixture no best sunny and when you na man. Bedema garlic mixture. Aye the only mixture. Prakasa wom. Ubenye nroyi biato. Ewo pharmacies, drugstore, any herbal shops in yina. Achim Oda Ubenya Biwo, Oda Pharmacy, Nanachumesi Drugstore, Kenop Pharmacy, Ofaya Drugstore, Amoafo Drugstore, Walgreen Pharmacy. Achim Swedro, Nanachumesi Herbal Shop. To phone fra 0248-288-788. With the Magalic mixture, any big man capsules, Edu Panunie. Mido, asa na di fia ehrampao. Ha, eya ban 20 ena ma efia ehwehwe hwamsa no. Eno so ye supira na. Eya JA Binding and Co Limited. Ena wo mo de sa nyoma we nyina badwa so. Enye no nkwampo na wo ho medu so to ho no mo no. Enyoma ni se bebre. Niema bi te se dan na wo ho. Panzo ne nanse nkwada nyoma ani ate se wan. Eya parazo enu na me de sie. Mido, me fan fitira apoto bi de ni nyina afro. Na dia ba de na ahohura potobidi isi eya akasha no na me de atu apopo bibre nyina ase no bia papa pata susu nyina eso atese wan no nansen awowo ni nyina mpayila uhu awowo bia wo fie ha bi medeta wo eya JA Binding snake repellent na me de atu o masesa no enu omo wo niema papa ban liquid soap na se wodidi wi amede ma wahuro so na mede wohuro nchase mu nyina da ene we die medi adanse akira mansan fa no mo wo JA Binding wo mo nioma no ubenya bia to wakuma setakra de tamale ho sunya ne nkokọ wabuase boga odan Ghana Commercial Bank enedi enemuhye se wo panido so pomu a ubenya bi ewo Kasua Winneba Road ho akasa na factory no esie mame number no na mfa nkoma ko nyima no no nso from 0242 771 650 and 0247 576 643 medofo na nso mudin ni body say eye JA Binding and Co Limited me drew ho sesia enemy see them no be god then once my Sesip one pap kusuye award-winning pap of the year idea opekuso manachi sa enuti wasana shishe program on waswade brain a night with dope nation I know they see your and you 10 September 2022 time 7 o'clock p.m. sharp. Yo, what's good, people? What's up, Charlie? Yeah, man, Charlie, you know what it is. Dope Nation is coming to Akim Oda on the 3rd of September. You understand? Simple one pop, nowhere to be, 7 p.m. sharp. Yes, sir. It will be fireworks. Yes, sir. Yes. 18 simple one pop opposite Oda Government Hospital. Near Venetia Dope Nation. Any artist a kukunam baby. DJ Sambil, DJ Imam Black, any DJ Storm, MCs. Mesty the Black Foreigner and the Kwabena Costi. 18th September, the was simple one pop opposite Oda Government Hospital. Me and Bezanku. Now what to say? Adama West African for asa Kenya wo hubio. E the trivo, edra, ekuma ate, akate, koko ntontom. Ene mo ahodo a edi koko nya, na se koko abre kuafo. Me nua jai, adanse akoko kuafo di for trivo ho nya agro. Kuafo nyina e bose kire se. Trivo kum wa mo ane sa. E ma koko no ho tono na asan asodoso. Enti amma koko kuafo botom ayede. Na nika sam ne se, ye mfa trivo bebre. Kakra bi, wo de atwa 10 miles.
Yes, never go moto brunumu. Na fele. Never bo koko no bosome bia. Trevor kum koko muamu no say kum nko sua nyina. Na eye adwuma basahare so say. Double Trevor. Woni how e wo koko mu kra. Guys say koko board for ahwehwem age atum say. Trevor eye do papa. Ye de kum koko muamu nyina. So obi pe bi ato a. Onko agrochemical shop bia e ben no nchen. Na so pe no dodo atu aton so a. Onfre Adama West African for e was 0544 343532 and 0544 348821 and 0544 325030. Justify. Straight Link Soccer and Traveling Agency, Yawa Ghana, Yana Silver Spring Sports Management in Dubai. Yakayan Tuma Boma, Yadi Justify increasing from Kukra Ebramo, Ewa Ghana. Akim Odana Jumedian Ebaso, and we Akim Odan Zongo Community Astrotep, and Yadi Jumedian Ebramo, Nadia Yepeniem, overall best player, no, yes, sponsor of Aqua Copium Dubai. Robert Tosumi and Edicopum, you know, Yamamu Visa, and after insurance, and so and now what me a Janet Prom, Yacopium Dubai. Robert Tosso, Edionu Paco, Edicopum Diasam, Monsieur Mam accommodation, any feeding over Dubai, Elite Yaconia, and my player Biasa, who bet me I don't watch Copium Bima Dubai. Form no a 300 Ghana cities at my individual players. Sanso and I idea, Yadi feeding ever title, and so at Yamam. Tanso and I have 400 Ghana cities at my clubs. We are interested, some person, Coach Kukudama, Ebe Piemu, Ababa Scouting, at Yaman Straight Link Soccer and Traveling Agency, and the Silver Spring Sports Management. A coach Ernest Thompson Cote, coach Bashir Rayford, any coach Erika Japon, Benny Kudama, Ababe Piemu, Ababa Scouting. Baso, 3rd and 4th September 2022. And upon on so K Jumedian Ashas here, our Akim Oda, Astrotep, Zongo community, and one Jumedian Airbaso, baby Albania Farm Sinibino, Sume FM, Akim Swedro, Ofia FM, Ainkai FM, and Atimansa FM, in our Akim Oda. They play an opposite with Johnny Jumedian Miakopium, our 2022 Erusia Soccer Trials, Airbaso, Dubai, India, and $1,000, excluding flat, Open Mubiana, 0202 07 5643 and 0243 48 2509 and 0546 3958 72. An office in our Guna Swedro, Yanni don't go and search never anymore. Yaban Accra Bridge, our Tazaku. Aha, Nika, wakano ho. Hey, ofo wasi, enanso be badasem. Goya kumisi me mudi yemi. Ah, bisa. Atuadi. Bisantimenya kwa ine. Hey, bra. Nyabutre. Yenko bisa nyame heba kreni. Eya yarisa bia sonko a. Ho. Omu afidi a okwa wonsai na de atoso. Ebe kire yade woni paduan mu na. Na owi wasan kire wanu aduru. Bisa nyame heba kreni. Umuni kokwa ama okwa minim kwa sade. Na de manyaw. Wa wi kontomlem no. Yenko say yes stroke, diabetes, koko. Enam yade bia. Say gonorrhea, syphilis, HIV. Eno kra do tenete ebe ye ho. Bisa nyame heba clinic. Obemu waduru atu asese ta. Na mo a etwe omo so no. Owaduru ebe yini napie. Yade ontumi sa kwata. Ena chacha asa. Diake na soabra. Bisa nyame heba clinic. O how to be twa. Na dia de kra ne se oba ono ma card, folder. Ena se obehu dokota. Ni na ye kwa. Yenje ohwe. Efidie du be fam ni na so untua bibia. Genya so kuta 50 Ghana ana 1 million 100 cedis. Ni amount do say tam. Me patro hwomatia kwan e wa chemo da. Quarters. Usi ya bisa kwadampo. Ya be cho ba bisa nyame heba clinic wo. Ana fre dokota pani e wo 0544 127 709. Ana se 0246 824 135. Bisa nyame heba clinic. Bisa nyame na obejo so. Basin abro ma nanonda. Say ya. Ekwansoedo Aquaba Drive. That's what it is. You decay. You call it that. Ainkai FM. #1 station. Sugar tone. I
Okunkum Africa. Edu Samria. I can't speed of them. A bum says Zudia. And then no break. No fairly break in Zudia. And now go out. Good evening once again. Kasava. Yeah, call commercial break. 25 minutes past 5 o'clock here. The court issues Nansana no Blana Eya Oya nom fano Oha DBM enti unim ne enti ama ne ka so be DBM no Sana tamo akaza no twinisi o wa hu ti ona na se enfuturo pa enfuturo oh ti sa omo hwe so mo ye nie na no sana bone nam ko no zoro kra ai e no say e go nam so say e go anje e fa soro no ti o ye so kwakwa ni ase da bi si omo so light no anje do mo mpene omo so light no asa pa mo mpene ye hu an say blast band nam krom diri yagina tumo ei sana esma minute ase nye ti o ye no we hu ntinku no tebro so oh ai hwe tika no popo da benti shim sabetu no egu abroso ai na me ka tro na me bwanka meka so na yesa ai wo bu abroso nti judge no kra ka chance da bi se da dina sa ko obebu atia no oh ai into jelino obebu atia nta kra no yeso timpo oh ana over 3 wa na over 3 no twai eno anya de kra wanya de jompo yeso tutu ana mo na no so se da dina sa kwa nti se okoto credit sa no share papa no tona no share papa na niaje ye bizanse ade osemanum new bestman capsules to aso adis mama we just go fi Shark Herbal Center me pacho ye ne de do ya friend new bestman capsules eye habama herbal sa e wa brochire eni aye nhwemu zampa bema de ko ne video me be boa na pomuden titu ne mema sem amana gina so peme ti se Dr. Amuzu eno nti yakope ene de aba ene de Ghana de nso a ye hwa ahodin wom pa ene aka bom ti atiga se yiraw ene de bre mema se mongenom na enyimu merma ye edi new bestman capsules me pacho droi mema nkwa na enom eye capsules egum 30 anopa mienu awia mienu anyuma mienu me pacho dro no ukodwa so okotobia na umfasuo no adaka no eye green yellow wom white wom me pacho ena bema waso ne sisi eda ho bema waso ne sisi eda ho eno ena ye new bestman capsules eno timpacho ukodwa so a ya na wahye so ama me papa enie bema bi won mo se me de mentumi nwo adentia enye obi na eyo obi amodia nye obi na adome nemom ebia na ewankasa timachu bia wo nipadua no mu esan se nipadua no so ne obi ekohye wo mpem a unso wo se sane no emododo ewom no ebia wo de ni ndu ente ko ba sa mododo wo so mtumi ko pai kosua ma de nipa ba no untumi mpai kosua tie ba ne sa abribia betena wale asesa na wonyam make is not problem with you no ene haba we Ghana ye helps ye bi ni abrofo de ni aka bom ano odin ti be ma onunum bia kakra emma utumi produce emododo a wo so produce betumi apai nkosua ama wa show banyem ene ntu bobo a eboa pa eno na sazama make ene fan low sperm count ne se emmoa na eya oto no wom wo fom wom sua ti uno no ma eboa ma epeja utumi to dodo ama utumi asho banyem timi pato ye bema wo face challenges bisan obana ko test yesi oni problem bia wo bema ko ye onko de bia na wo kire na usuro
ebia na ye no anti de obeya ne se to new bestman capsules na no ebetumi aso se no nko ade a meto ntia se ebeso ano de amawo eno no me pacho obi a wodwonso a wote yawo emu hyehye wadwonso awie no obetima ase bibi betofom emna ne na emoja me pacho wo ye bema bi sa gitum se nya sa na Nyankopon bo ena 2 gitum se problem bi aba oni pedua no titiw no mema yo ho eno nti sia no kwan wan sia no kwan e de asem foforo beba eno so new bestman capsules adrui etumi ne pa mo amusisi mo hyehye mo usisi tutu ene nura yedi enuane a yedi ene nneema wodo bi de fa ni pedua no mu no enu ahye ne ma titiw ni fruit abroba be kone ahye na duro na si won ma na tinsuo sa ebi nso won ma ye hye na duro tie janiu kama natural ento so be kwa abonten ni ahye na duro na tinsuo ebi won so ye hye na duro kama enti de ye hye ne nuro no ados wo dwaso enu timi so ya abon ho ban esanse se nuane no wudi nano na ewiku system ni titiru ni usisi no enu ntina bon se be kakra usisi bon se eja wa mama usisi mtu na ante kakra na hyehyew na tutu o tena se kakra ze na de me yadwuma oboa o system no aye week enu nti de obe ne say obenum new bestman capsules eyi amama free sisie mu enu nti se yi amama free sisie no mu a moja efri ni pedua no mu ebesia ko obema mu no enya kwan ko prom esanse samama ne wo no ma esi ne kwan enu nti moja kakra na obema ne benya ebe sore ene oba de beba ko hia no eya na se samoja no dodo ne ntumi maye a bohu se afi edwo eno na se obema dwope atese ye woso ne sa anate zodi penso bi gugu hu na yenyu na yefen cool it down baby cool it down cool it cha ananane cool it down baby cool it down cool it cha unumto jise wuchira be aha oh etetenyum eni timpacho eno na ye mesa ade ne ba eni tinunum new bestman capsules ebeyi amama na frusisim timoja dodo betumi akom so dodo obehia na betumi akom ti wu ye adwuma de se ehiti a overheat kana o de avanza gae won za she ekoba sape esanse kwan de ma moja tumi die frusane nti mo se kulu ni na bribie gina so na gina so sem de me ho digem tumi gina so che yes that's the secret yamama ni frusisim eba ne sa ubema ne benya hodin aye adwuma che me pacho biem wo a onim se bia nso hye bia hwia gu honam ne saa nyamanyama no yanum new bestman capsules eya adwuma wedie no mu eya adwuma ewo wedie no mu me pacho biem wakote nnamu yade wakote ennamu yale gonorrhea syphilis ene de ekeka ho ema nka ho nanso oba bia ma yade bi saa me pacho no new bestman capsules ebetu ase de ama etumi ne pa prostate apapafo ne titiru prostate ha dwen ene na yes ya de raba kotu ubemem me pacho empene ma ye nyosa num new bestman capsules sanse tumi emema yomu dwumadie pa ebeji na di enti ne sanam na ne frɛ ne sa obu onu ma cancer to ne bemem nunum bi ebeboa me pacho droi sade tie no ene sade ne bobre na tie ne se onum ko widie no mu a ekoyi umerma ye edi enu nti mo amo dan ne mpotum ya mo nko ochiniba drugstore ewa achemodan LB Amorfo Kennedy drugstore Kofisco Nana Chumasi always ene mia odobi atontondru Accra ebi ho kede ebi ho asuom nso ebi ho na Ishat Herbal Center ye kira kwan nkasa ewo Suhum Hamza Street ehono mankasa ene ye kira kwan ewo me patro hye nso se ya hyem kina sanse abrofo herbals no ene ebibrem die no ene akabom ene ade ye new bestman capsules aba Food and Drugs Authority ahwema jatum sampa mema no ma ebeyom merma ye adi amoma de omo hwe nya wompo anka beka menko tone nonom anopa mienu awia mienu anyime mienu edo no blue capsules anopa mienu awia mienu anyime mienu na efefefa konakono me pacho bibia ni na sa onti asafre 0244 966043 0244 966043 and 0208 288 099 0208 288 do ameka wasemi ebi o ye hwana no ye drugstores bia antiko ne kotobi keke ade papa yen kasa ho bebre
amene pankasa sabi kasa tenten so de entoponko eno ti de obeyan so beto new best man capsules na eyu mberema ye no edi new best man capsules eyu melma ye edi eno nti papa ne nom ye no ni eje oh atiefo adama se God bless you a new best man capsules Drugstore Pharmacy Shop chemical shop herbal shop bi ebe on na kokojibi na Hinka FM de yadazi de ni ye beda ma se papa Hinka FM mebo ma ba su ti se ye ba ye briefie we bia ye ba ho be start here advert no the way amanfo eti prayer efri mu ho the way amanfo anu maduro no ho edi adanse no e bro agene ntiase so eti medie meka se so bi person obona de hu dewura anokwa ofamra Hinka FM eno anu aka no was it Gaza dear man? Papa Madu. And therefore, court time. Court to Atlantic. Na Greg Ebe free case, you know. A case stroke 34/99-88.75. I was a meja wankasa. I was a meja. Ah, now oba me menoti. Oba menoti. Minko show phones wa. Watch to me di momo. Na wa so so ni se me di momo. Me nchoye. Na uni mushi. Kwamba su na store di ni momo. Mina me store ana store di momo. Uni se me sai. Oye de kwa mejao. Mejao. Store. Mejao. De kwa mejao. Me pam chop me. Mama asemwi munchire mu ye. What's the way I install within say Momo? Or Sunday be out send this camera and denti no I. Now my lord I say market there. I say February and Yakona Fano. That be me no be afa. Now what's here? What about me? And you say be a Pratcham Mumpo. Our de Mancasa. What I say? Now me know what here. No one told me Dimumbo. What be that? Get I don't know story. Hana story. Now one was a mature. Fine. My lord, Ninan said, a rabbi, Mr. Mammy, my lord, Ninan said, my wife, oh, ya made up a note here. Okay. Anna, Eja, Bibinti, Adam Qua Contum Kakra. It's me bad fear. Anna, I did to her, Anna, Usu phone. And I'm so, and I said, I'm a buona, why her phone? Eti me family phone and I may fresh senaja in your betray who a demo neighbor who phone no. Okay.
Etwe na me fra na me hu se phone da baabi na me kwafa aye. Me kwafa na me hwe so a pastor no momo. Na me say na momo no ye hwan ya. Eti apa na me hwe phone so yie. Etina se mu aya me wani. Okay. Me hwe din ya momo tina me pe number na hwe. Me hwe number na se na kasa me number no. E de hu momo no ye mu hyewa na. Asase me but fe bo anhye me. Okay. Kosi se me hu me ankasa me number. Ohu, ana me fro sa akosu abra. Na dana me hui. Edin a wasto ase chesen. Etime no wasto me di momo. Ana so me nim se school die abo se na Jones obakoko. Wo wa nko school. Okay. Eti atwere kura wonim. Na edin a wa contact su nyina no. Like o de carbon 10 na master amount. Okay. Eti sa momo no kura wonim kura se edin bi kura wo u phone so a ye friend momo. Kosi se me hu a me ka kire no. Na me di die. Me number no de carbon 10 na ma obi store ye. E ma wo. Okay. Ana me say na wo carbon 10 one chwe ba ko na edin ya say den o store. Ana so o do ka kire se me ku number no don store ma. Okay. Ana me say asema aka die. Na asema aka de se ase. Na ya ko ese satana me no ti no ase o ya ye no ma bi ase menti me ho ase enti wa tro wudi momonti ekosi sai mi hu ni se ase me wife ase me twum kakra bi ko akontum kakra no ana ase mi hu se ase wadan ni hu ani enti dian enti me da menti ase wa sto me di mombo enti wa tro wudi momonti ana mombo no wu jana na sa ye de I was say me jano denti na me de no na wu sto me di mombo sa wa tro wudi momonti wu jana what I say? Okay. What called the cow store momo cry? Oda mo ba store cry ma cry ka buso pa ko ne say. Asime so store ne say. Okay. Enti wa tro di momo. What store me di momo? Wo yire. Ye ka so bi su momo so dia. Sa atase. Wo yire o number e wo ni phone so. Wa tro di momo. Enti wu ja na wa de. Me just so janu. Esa se menti ase. Je ti wa store momo na wa yin store enti wu ja na wa de. Me ja na wa le. Me da se. Me nua ba. Me tell. My lord. Menu aba. Me wi ase a me bae no. Me tinye nti no. Me do class 3 a na me jae. Ajaze wa bon. Ma bon wankasa. Okay. De kra me nimu e na wankasa nso wunim. Sa me nimu atwero, me nimu akenkan po na mahunu twero. Enti number bi e beba bia no. Wo ho no ma na mama wo wa ya mame. Woni ho no ma na me de kwa abonten. Okay. Enti wo tu kwan. E na wo de wo number ma wo frɛ enti wo frɛ na me say na number na wo dada o ha no enye ono na unso okoye no na yesesan. Okay. Enti wo frɛ me no na me say number we de sama ma obi an store amame a okay. mi hu da me friend so be ye case enti na ma me nkwa bonten enti me kwai abaye bia o ya clement o sade be o ya credit enya credit o ya credit o de o ya mobile money transfer credit enti de ya kotogu ya phone yin so enya clement yo ena me call no ho na me sam se mewura mi ku afra mi onti store ye kan say store number onya mame ena oje ye ena say ukun dia nam so mi kun dia ena odi gusu mame enti mi de mi nim say momo sade be no mi nim say na wa store no okay enti wo fra kwantu mu baaye no ena eja enyem ya ye bebile wodam ntimi mi hu ba wi a me de mi mobitai mi de ato okay ena me ka say ne sade a frama me na me hwe ba bi eda me nu nyina wo na ye hwehwe ena wo frɛ ena akohu ntu ko hu na say agoso na de na waya yi fun ye de edin be na nam say edin be nam de edin be na so na dabi won te ase sam me nkwa mi din de waya ni mo nam se me na me mamoyi me kwafa wa hefo mpo nam de agufun yin so me nim ba bi a mo mokun wo ena me nim de odi mo mokun so she fun yin mu anti wa ada na kasagasa o kasagasa di ma tension wo ja me ade ntin makoye ni din momo enti unso kan se so ja we ni o ja me enye me wa se nye momo se de ben sen ene na o koye no sa o twempena o machi
fitim rententi am no tena ya afa na be say eti my lord bu say na me say ekoba say obefrɛ me a oye dan no frɛ me sanya you know oh sa oh say ww no my year your ho no aha mti me kwana me kohu a na me hwɛ last number no intano na me de frɛ oh into wo last number no na ma che agu metirim a me kɔhwɛ ya na enti ojawa enye ye won so a me kan say me ja no me enye we enti na so di be ja me say wo ja me say ma tiefo na woni say me ni mu tro woni say me ni ma kenkan na so no na dwen oh anyway order in court mesramo aya order in court me pa mo che bebre aya madam ase ya me sramo atiefo asem ya me nua ba mai okay ene ne me nua ba yi okay asem ogina so ja na wade a eyeye anase enyeye ne me asejeja meti agwamu me pese me hunu no ogina so ja na wade a eyeye anase ojana enyeye ena ye pese ye hunu enti number ne ya 0201 94 44 85 anase 0554 82 0910 me pa mo cho kasa na mo kan ho no eye asemo eye ntokwa na mo kono moa eye maybe I'm trying can drive sorry on to me nyina we are bema we tell where yet me pa trying can drive also ya zegewe udi ni baby a okasa free me the dress nka se su gwa bangalo mo fa se o te say ofa me pa sa nyame ado ofa me pa se dia first money oye ni momo obeta tare a oye ni momo onyi sikanto pon se be ma wale fo enti no ba no sa store ne sa enti ja be ma life man enti onyan no wa ai na se we nya wali jaye okay we ya wali jaye e bia no ofa ja ne dada okay to ja na nyeye enyeye me da se mesamo entokwa na mokono ehun hia me ba try and can drive hello I can drive udini baby a okasa free yetio okay okay me da se asemo sa ne yire Einstein din momunti onti ase enti wojano na akwa ntokwa mo de abahan wojano eyi na se nyeye me ba try can drive kokko so ya zegewe kokko Saya se mi ku ni di o. Me no mi kwasia. Madam, blampa che mi ku di kwasia. Na so me de ade ya me de fu ya bla na me say mi ku nti no. Oh, e bia ene na ma ye ni say o ana ma ye ni say. Mami. Mi ku o de ye fa na ka me. Enti so ni bi kwa me mami. So wo ka se wunni ni bi dia. One castle nim ni din yo oso no de onim install and obi install man na sister enti kokko yanya den medase asemo me ba try can drive also ya zegewi udi ni ba bia o kasa free Oda yetio. Asemi o kan mun kan you. Wasi uni kunu tu kwan no. Ena o frɛ no. Nti sa number no kokko store ye na ede na afi ni kunu. So abaga na ene do display na ye. Ena wantu kwa ko ba. Won se ba na wo kwa brochira Ghana number kra utimi eye wo how utimi use. Ti anu bi na e ba sa.
no bi na ba sa me pa cho yi ndi oba what the 3 dia so hu se pa me pe jo na uma no ko so momo ndi o yi momo no o fe no hu se momo na wo so ana de na me minim enti onya den wanya do hu vensie na wanya di okay ya da ase asemo me ba try can drive Udini baby o kasa free. The opening SCD make kasa free as a pro. Opening SCD etiu. Owura no ye send bebre ebia na ono ankasa ofi na kwantu wesi na adwene pose oba no obegya no nti mistake tu ebia na ode ejina so. Okay. Oba no se wo anko school. Oni mo hwe na mom obi mom na oye sa de no de ma no de a. Anye be ma no wenye awalija yasam. Okay. So jana nye medase. Asemo. Anyway, 0209444850554820910. Maybe I try and can drive. Udini baby au kasefri. Obana ni o. Waba. Oba. Yetu. Okay. Okay. Alright. Yeah, that's it. Maybe I try and can drive. Within the stagger. No, me better. That's right. Man, taxi driver, you too. Because Blano, Madame the phone, so no money has stolen. Yes, son of Phobia. Come on, I saw her numbers. One I saw the book number be my love. Okay. No idea. Okay. Only can hand one to just again. Okay. So, Jan and you. Medasi. Maybe I try and can drive. I can drive. Abo Ziggy. Thank you. Udini baby au kasa free. Me kasa free abo. Evro say. Very secure. Agua you too. Kacha man some so ko wa ba no hu so ni ma de. Okay. Na wa ye bibi no aye mistake na wa onya to be to kacha so onya study. Okay. To Jan and ye medasi. Maybe I try and can drive. Abo Ziggy. Udini baby au kasa free. Me de mal me fake amakuru. Yesu mama you too. No by man mo njan na me ma do also mutuo. Okay. Medasi. Asemo. Yejebu say. She. I come no kra matinam. Wo kwa nkasa. No kra matinam. What the kind? Catch am say. She. Eti for asem na asem. Okay. Anyway, maybe I try and can drive. Also, yes, a gay. We didn't baby our casa free. I can just free. Your friend say. Richmond, you too. How many years? About how many years? Hey, not to boy, bra. That's many abri. Mira. Of a baby 10 years in India, and the Obani Nimnikundiana. Only being 10 years in okay. Our question number on can say Abiamiku number, friend of Jani, a friend is in Storm. And Joniana. Medas. God bless you. Men so men ko or sign at the check. Asemo. Maybe I try and can drive. We are bored again. Also, yes, a gay. We didn't baby our casa free. Of a kilo, Achima Brans, of a kill, what to say? Yamia don't know. You too. Okay. So you are born. Everyone know who now, of course, the man on Swabon. Okay. Did you also begin why mistake? You do Jana. Medase. Maybe I try and can drive. Sorry, on Timmy and Yanaso. 0201 944 485. Maybe I try and can drive. Also, yes, a gay. Mary. Mary, yes, mammy.
Blano, Nair and Opega, Wonka, when you have some of us at the Wujano. And I didn't do more no banner no any moment. Okay. To John and ye, but I see you, Sumame, Suba Bangaro for your chairman, Suba for a guy, pa, Mokrum. But John can drive. Haru? Oh, sorry. To me, so maybe John can drive. Haru? I can drive. Pacho, me were Bangalore. Papa was there. Obi class even need the interest. Why? Obi class even need the interest. Pacho. Into Jan and ye. Me da se. Me ba Zegari. Okay. Make us see on him make you one of them. Okay. And you know, Uncle Walker saw Nick and you also saw one why mistake, you know. And I said for this time, who could in the same. Now, what do you know? No, I know about this one. You know, why I wear now the idea was there. Okay. And just got to Johnny, and I just want fun of frying that. Okay. You don't mean, I know. May I say? Na Basam Hospital for say omo ewon kran da komai omo ni police station no ene din hwe animo Dr. Nyako ne number ni nie o de frɛ no na kan ya de kire ni sesi a me ba try can drive we are bozege also ya zegewe udi ni ba bia o kasa free me ba jo me de ko me kasa free oda yetiu Beman we jan kra obi kra so de low battery na so why remove mama wa wo be jan no okay oye di no ntina ho za kra why we jan kra obi kra so de low battery okay me da say Anunti Fred Dr. Nyako sesi a Basam of Jira Hospital 0249 48 73 82 and as 0208 13 8046 or ne Dakuma Police Station and a din share anymore. O de yade bi a how bia Fred no number yi na ka kire no na I hope say Nyankopon benam ne so ayi wa fru yade mum. Na ze wutie me na se bia ope liquid soap bi na odi ahohoro nsa odi de awie ope bi e de asiu niema ope bi de adware a band liquid soap eno na wuhia J Bani and Co Limited ye na de aba unya bi yusu a ebetimi aboa pa epu ahuro nso kama pa se wusi nkwada ne niema nso a na banzo we parazon a obi ayusu bi kwada adidi aye ne ho ama na tade mu asen mepacho yusu banzo ni bi udi gunsu mu na udi asi abeko kama oya last caller udi ni ba bia o kasa free hello ndi kwale nkase fi achim mesanse yeje man to be man say wo bi kwa nsone din tuka ba anyo no ne de na onu be fa so de ja oba no okay yeda ase enti yusu banzo ni bi na ebetimi aboa yusu bia ebeboa ebe yu atade ni oba fa bi soku sabe o pant no be ma yusu bi na fa soku bossa no na yi fini na mfrim na ani enao me pa cho bebre akemodan ha ya ne Ghana Commercial Bank and the din hwe ni mu oba store ha enu ni de chepo na de ye cleaning na de hohoro adwaye ni na no ye obi na wo ne yen edin sa so fra yen 0242